Mbica iria ironekana itura riri ria Kavari mwena wa Kamogo mbere iguru ni ya kundu kururu. Irio mithemba ngurani migundari ironania tari kundu gutari kwagumirwa ni ng'aragu. Gatagati ka itura riri kuri na thiranga nene iria yenjirwe miaka iri mithiru, na kuri ekari giki nikio kiumo kia utonga wao, kuona mavuthagira mai macio urimi wa mimera ngurani iria imatethagia kuongerera irio cia kuria miciiri kwao, kuria mathiire mugaru na riciria ria engi ati kiria kingiguna ekari no mumera wa muguka. Mboga ino etae kunige turimaga into support tondu nyamira tokwe kiangasi kia manji muno tondu ngire manja methinwa itura riri ti mengi na wananchi ni engi thini itura riri nokira manje manyiva kuvitukira urimi tukona tutae kundige twime sukuma ngitute tondu nyamira tuvandite nyika muno nyika vinda rasa igite manje thini nyamira tutigendaga na kugura mboga thokori, tuguraga guku mugundari wa nguruvu tukithi tukiruga twavatara na ngote muthenya wa nguruvu tukithi tukiona ciamani wa gikundi agioka agitutwira nyanya agitutwira sukuma agitutwira spinach tukithi gwekata tukithi kuruga. Ekari aya marauga maketha ma mboga iria makethaga mugundari uyu uria uramatagwo ni gikundi giki mambaga gutwara na mbere ya kwenderia andu a matura mangi, na mbeca iria monaga macicokage gikundire kuria mwico rimaganaga vaita mwico wa mwaka. Twaigurira mbici icokaga nguruvu ri igikumbatwa na no agituguraga riu iria igutigara ikithi ikiendwa ni mundu umwe tugicagura mundu umwe wa kuthi kwendia na kuma turari mbia igioka gikundire igikumbatwa. Mbeca icio tugiciokia kiginari na mwaka wathira nitujaragia vaita ya kiria tuonete. Vaita iyo iriyo ya kuma mugundari ya ngumbata ire kumbatagwa ya roni rwa rukovagwa na tondu ringi ni turi strict thini wa gikundi nitupenurutaga andu members wachererwa kana watira. Mbere ya kwambiriria wira wao mugundari uyu, amemba aya aria ni vamwe na andu ethi macemanagia rungu rwa muti uyu kuria mekaga mathavu ma wa kiumia na kuria wavo mavecaga wa mumemba mukovo niguo maciarithanie mbeca icio iria mavuthagira gwikuria maunduri mao kiumbe. Vari ngumba tweno ni tani vakwa ni ndethagia muno taru noca ngitwara cukuru kana ngigura kindu kingi kira nina bata nakio. Wana maundu twingi twa muci uketha muci mundu nuragura mundu tani nini ragura ethwa ni kabati ethwa ni ite ethwa ni nguku cia kurithia na kumbata mbeca ngithie ngigura nguku ngiga muci ni mbekage atia ndethagia nguku. Aciari aya ntona vaita wa makiria ni tondu ni ya discipline ya youth nionekaga tutina ndeto cia kunyarana kana gusambia mundu tondu aciari mevu. Kuringana nao, thirikari ni ibatie kwenja thiranga makiria mwena wa mbere niguo gutethereria ekari kugia na mai ma kunywa na nginyagia kurima kuongerera maketha. Ndwa kuma na mbunda makithi kilomita nyingi muno karibu 20 kuthi kugira manje. Riu kora kwa tungiakirwa mirandi teno mingi kana mega dam iria murimi wende wanenda kuvura nduthi nwavure tungikora twi mbere muno. Thirikari ikavota gutuva mai kwa wingi nginya guku icagire miciiri no tukande kurima wega. Kumana na ugundi uria umanite na ndamu eno vari gutethirira ekari kugia na mai ma kurima vamwe na ma gutumira miciiri yao ni kuonania angikorwa thirikari no ikore yenjete ndamu ta ino gitaruri giki kia mbere kiria kigumagirwa ni ng'aragu ni vangitethagiriria ekari kugia na irio cia kuigana. Inoro TV kuma kaunti ya Embu, Betagwa Peter Mongai.